السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديار دبلتين قافي تليفون. إن شاء الله قافين كيا أبا مناك يا قاف نفود نتك كتين نفود بيتني. والله نيتين كابو جدي قرآن ربي دي سورة بقرة كبتين كتي. نيتين فود اللين كابو فود اللي قديم إفنى نانجدي. أيه. Erganni na fuudhee akkana jaalamu ji'a sadii akkas geenne ana malee dubartii sadii qabaatu ana arfaffaa dubartii sadii qabaatu baree beeytanii. Hayyee. Bareennaan sheekatti gaafadhe anna sobdee osoo sheekan gaafatti na sobdeetii gashiin islaamummaa keessatti hin taatu nika kan keenarraa hiikii jedheen. Sirraanii ku sheekatti gaafadha naan jedhee itti gaafadhu naan jedhee sheekatti gaafadheennaan aslanni nikaa kee gaafachuu hin dandeettaa kun gashiidhaan si fuudhee naan jedhan sheeni jecha. Akkana jedhanii jedhee isatti mee jennaan lakki abbaqaan si madhabuun barbaanneef sirmaa si sobee saniif si sobee si fuudhee naan jedhe. Haya ishii dura na sobde ammaan booda dammoo na sobini haqa jirtu natti himi waan kamuu haa ta'u haqaan hojii deemii tana na sobde jireenya keessa na seensite tana alhamdulillah jedhee fudhadhaati amma booda dammoo na sobinii jedheen. Sheeka arraba isaarra subhaanallah dhugaanatti dubbatu akkasuma na soba qura'aana rabbii qabatee naa kakatee fa'a sin soba ammaan booda naan jedhee kan na sobu kan arga soba isaa dammoo shakkiidhaan osoo hin taane dubbima isaa akka inni na soba fidee jala qaba ilmi kun kanallee akkana naan jettee turtee. Amma kino jetta sama jettuuf amma jiru kun demoo walli hingatu maana sobda kalaas ammaan booda sin sobuu naan jedhe akkasuma ammallee waadaa naa seena waan akkana sii godha jedhee waadaa naa seenee guyyaa naa qaba yoo guyyaan sun gahu dammoo waadaa san irratti hin argamu na sobinii jedhaan ammallee akkasumatti waadaa naa seena waadaa saniin guutu kalaas nikaa kan keenarraa hiikii jedheen sirraa hiikuu naan jedhe. Ansi jaaladhaa ani si malee jiraachuun barbaadu dubartii tiyyaa walitti si jaaladhaa akkanuma naan jedhe ofii waan jedhe kana galmaan hin gahu ani dura mana arabaa dalagaa manatti deebi'i taa'i naan jedhe manatti deebi'ee taa'ee ka waanaa godhillee hin agarree ka jireenya kiyyas naa jijjiiruun argine kalaas bahee dalagadha deemee jedheen haya deem dalagadhu naan jedhe walumaa galatti dalagaa shanirraa na baase yoo an deemu yoo an akkana ji'a fixuu gahu koottu kalaas jaartii tiyya taatu koottu jaartii arabaa taatu achitti hafi naan jedha. Dakki an jaartii arabaatiin miti jaartii mateeti jedhee yeroo baay'ee dalagaa irraa bahee manatti deebi'a. Marraa shan dalagaa shanirraa bahee amma dalagaa nama irra jiru sun immoo dalagaa jaffaadha. Alhamdulillah yaani ilmoolleen qabaa rabbi ilmoo naa kenneet hoggaa tokkoon foomaawuma isa bira taa'ee jecha mana osoo dalagaa hin bahin. Bareeda inshallah buleeteenya dhageenyee gaafii teeti dhageenyee rabbi halaafisu inshallah sheelilleen dhagee jira. Kana xumura dhagoo asii ka. Gee buleetitiyya bakka niga. Dhageenye waa hundaa'u ni beeyna. Rabbi si halaafisu inshallah. Yaa mana arabaatii beeynaan jennaan amma dammoo mana arabaatii hin bahu jedheeni tuni akkamna irratti taatii jechaa barbaadeeti. Ayyee bareeda inshallah. Gaafii ta'e kallattumaan dhaggeeffadhu. Jazaakumullah khairan. Ya Rabbi najaanu waa baasu ya Rabbi najaanu baaseette Rabbi najaanu waa baasu inshallah. Mee sheekha tanumaan eegallaa obbaleetii teenya gaa nu dura keeyse gaafii isiiti abbaa manaa gartee niti afraffaa isiini gaafa gartee ni haagoon sanillee itti himne wanni tun hodduu gartee gaafiin manaa tun gaafii hedduu sheekha rabbiin rahmatan waa godhu inshallah bismillah jaa. Wallahi baita dubbiin akka gartee dubbii ka hawaasa keenya dalallaaqu jiru dubbii diinirraa fagooti. Diinirraa fagooti. Laaladoo diinirraa fagoo wani nuti jirru gartee fasaada biraa keessa jirra alaaqa biraa keessa jirra baradhaa jetteen hin baratan salaata jetteen hin salaatan ibaadatti hin jirru ilmitti hin jirru duniyaan qabnu sigale waan takka keessa hin jirru irra guddaa rakkoon hawaasa keenyaa yoo ati gabbaatee gartee namni tokko waa gaafadhaa jeen irra guddaa rakkoo isaanii kanu. Rakkoo manaa tana. Rakkoo jaartaa. Rakkoo manaa. Amma gartee namni gartee biyya keessaa biyya arabaa tana keessa namni jiru irra guddaa gartee isiinis dubartiinis ni kijibti innillee ni kijiba ajaa'ibaatiin gartee kaan fuudhaa taan achi kaaya wanni kun guutumatti dubbii isaanii tana guutumatti sheekottii biyya arabaa agaafatan sheekottii biyya arabaa jirtu gartee tachii isaan bira jirtu agaafatanii akkana maali
maali wanni kun gartee biqiltuu akkanaatu ishee qoranna illee feeti lachuu dubbisanii lachuu irraa illee dhageenii wal cinaa qabanii malee qorra dhageenii jabaatti rabbiin waan akka godhu rabbiin gartee gaaftu kanaan dura jettanii sheekha ni yaadadha waan san irraanfachuuf illee hin taa'u ganda arabaa kana gartee akka rabbiin gartee diigala biyya jiru hundaa walitti qabee achi walitti qabee fakkaatti qabriin achi زرافي في قرتي وهم داو تجيرا خير اللي إنه مجرى تنخيسا لكن مو قاعد برتين قرتي أمانة قرتي جزء هذا أبان سكان إنسان وني قرتي نمرة كرامبر سو قرتي آيالي سدينسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بر وقو قرتي نيتي ولا قتي ولا شوف إنسان إسافي سيملي وني برانجر ربي قفا جريت ربي قفا بخوانا تشخيص التوجر يسي زلمو يسي ميدو وكسي سامو يسي تمو يسي تكيسو الفيسو بيخ ربي هاتولش ان شاء الله ما خيني ربي هاتولش ايمان سي تبيتا نعم لا دوبرتينس بيابو شريان دور كتي خاتي بياباته ورساني براغلي فغاتي سيريس تادا اني تاتو غزي ادابا برا فغاتي خادا akkasi sigale ibidda maaddaa gamaa gamana gartee kadantaan qabne gudaa rabbii qabne kasodaa dhaabbaan qabne kabajaa dhaabbaan jirre kamaan hin jirre akka fedhan wal godhan kana maal goonee gartee onni gonachumatti gartee sheekootti jirtu abadaadan inshallah asaas abbatee bar sheeka waan gartee bu'uura tokko mana gizee ijaaran waan irra ijaaran san namni walin beeku gara adda addaatii dhufe ka telefoonumaan walaasawaa abbaa gurbaa kanaan beeku haadha gurbaa kanaan beeku obboleeyyan hin beeku taariga nama kanaan beeku dubbii waa hedduutu walit jira sheeka rabbiin gartee nama bikka gizee gartee dhaamsummaan jiru gizee namni bultii ijaaruu deemu waan gartee guyya takkaa guyya lama seenaniituma bahanii miti waan gartee jiruu ifii waliin dabarsuuf deemaniif jecha bikka sanitti namni qorannaa guddaa godhachuu qaba eenyuu namni kun hundeen isaa eeysaa baruu qaba namni qorannaan dhaqqabanii bara hin jiru haa walitti haasawanii gartee mana duubaa wal barsanii qorannaa namni dhaqqabu jiru rabbi rahmatan waa godhu insha Allah gaafii reefu dubbaleessa keenya dura gaafate sheekha waa'ee meeytaa gartee quraana irra qara'u quraanni gartee du'aa fi jiraaf illee faayidaa qaba jaaniitiitii irra qaraan suura yaasiin faa qaraan jee gizee gartee namni du'ee namni dhufee walitti qabamee suura yaasiin qara'a tunillee shari'aan teenya akkamitti wanni tun waan rasuula keenya irraa alayhi salaatu wassalaam dhufte moo waan wanti guyyaa keessaan baafanne sheekh karaa godhanne duraan dursee iqra walaa mawtaakum biyaasiin hadiisni jiru da'iifa hadiisni gartee du'aa keessan irratti yaasiin qaraa jiru da'iifa quraanni ati nama du'e irra qaraatu waan laysa lil insaani illaa maa sa'a jee rabbi subhaanahu wa ta'ala ilmi namaa wamanni dalagatee isa qunname nama du'e irra quraana qara'uun quraanni ati irra qaraatu gartee ni fayyada moo fayyadu litunzira man kana hayyan jee rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana onni buuseef nama lubbuun jiru gartee dinniinuuf du'e waan dalagateen kute tanaafuu gartee irra guddaa gartee irra wal dhaban masalaan gartee irra gaariin irra dhiyaattu nama du'e gartee quraana du'e wanni irra qaraan takka hin jirtu dalagaasaati isaaf dalagaasaati uli isaaf dalagaasaati qabri irra dhayni irra qaraana reefkarra qaraana maal goona sanillee gaafachuu fedhe sheekha namni irra guddaa beektaa footummaan kaasanii gadhiisan tunuu sheekha daawwaa ajaa'ibaati nama garta qabri jirtu itti marsanii taa'anii nama quraana ta'ee qabatee taa'ee qaraa footoo akkasii fa'aa gadhiifama gizee takka qabri irratti hoo waa qara'uun jirti sheekha duraan dursee qabrii gartee assalaamu alaykum yaa daara qawmi muuminiina wa innaa inshaa allahu bikum laahiquuna tanuu qofa jetta malee harka ol fuutee du'aayii godhuun hin jiru quraana qara'uu dhiisi harka fuutee gartee du'aayii godhuun hin dhufu sanuma jetteetu assalaamu alaykum jettee irra qaraatee deemu naamna deeytee ziyaaru kanaa achi gartee achi dhaabbattee yaa rabbi maarree godhe akkana godhe quraana qara'uu maal hin jirtu لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ربي راغرتي وان كان نغريچو اكس ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يجو اكس وريد ان شاء الله كافي لما تعرفته هاتي تيني غرتي انا وجي غرتي ونوتي نمشاني جي هيما لين ان كان ني غافان دي مساني مبرنجرو
يونو خدمة جري ما نقبلين كان يصير خدمة خدمة نراني بوتي جي قافين سا إني بينجرو عندك ما قرتي أشياء ليش خدمون حالا قرتي قبلين كي أفرم برجرونين جرنين لا لا هاتي تونغرتي وان جالتوف نبران ديميني قرتي كيني برادين مفتيكو إن شاء الله عرسات نقرتي دولت وما قرتي دبسي وما دعائنا أقولي أكنا أدوات ديمين جتو ديمو في يسم بالليسيت الجرا يا أمي تيجي دعائي رافض شكابا سيقولي يفهم اللي قافته وانسين فيتو قدي في أكا هاتر دبرتوف نلين قرتي جيرو مساتا نجي جيرو في خابها جيرو ما قرتي جيرو في أكنا يا أمي تيجي أدوات ديمين نانجتو ديمي بالليسيت الجرا جي عرسا قرتي دبفتي آتي سلاو كرا لافتي كسي غرا جبيني سنين قبضو يفهم كبوتي في غرتي واي غوتوف واني سين فيتو ارغي في بريدا ان شاء الله اكسي غرتي وانس عبدو دنگا ان شاء الله بارك الله فيك بريدا ان شاء الله تليفون لين كبرار لين وفسيني جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليه هدو بوليتي ليه فدو غافيتو بوليتي أي أن يرون صلاة شكي تكان قبا شكين تون يرون صلاة خنا دابدو صلاة خنا لا تأكم ركوع وسجود وسريسيتين جرا دابين خيو كمي بكانا ياجستوين صلاة خوني ديرو سريسيتين جرا سرمتين صلاة إمام جو يرو هدو جزين صلاة وكستي وسواسن هندي مفاجأة شولا أن كافين تيامو إني لما فا دعائي وتري يرو صلاة ودا تنسن على خبو دارتي وقنوت الوتري خجو إساسا إساسا الرايون قرده وكمي وانجو كافين تيا أيه مو لوماني فيتو قبا قوتو فيتو كمو كمان قرده هي بريدا إن شاء الله كافي تبراجرتي أيه فايدة دو إدادو أيه أيه ذكري يرو هري براخا أنجتشو الحمد لله الذي أحيانا خجوسا guyyaa keessa fakkeenyaaf ganama gizeen hirriba irraa koo akkasiniin ja'a guyyaa keessa fakkeenyaaf yoo rafee gizeen kee akkasumaan jaamu ganama qofa jaamuu qabaa. Akkaayyee gaafii bareeddu inshaallah bareeddu. Inshaallah. Ayyaayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Gaafii inshaallah tanatti deebinaa gaafii gartee obboleessi keenya gaafate warra gartee سورة تنجزي قرأ ورقري يقفي تبودا قرتي وأنا من الشاهدين جاء أما اللي سورة فاتحة اللي جزي قرأ اللي وهي جاء وأنتون وان قرتي رفتي جرتي شيخ قرتي سورة التين يقفي نبودا وأنا مع الشاهدين جاء مال جيسا نانقل وأنا مع الشاهدين جاء ما كم يدو بنتنا شيخ قدر وباسا إن شاء الله سورة دادا ورق خرافاتها وان كان وفا رسولي صلوات ربي السلام عليه كره حديثة أيبا إني إرجع ربي تو قرتين سورة التين كره وأنا من الشاهدين جان إندفن حتى حديثة ضعيفة إندفن كل قرتين ورسولي صلوات ربي السلام عليه إنقدين تقرتين استحسن لهم الشيطان إساني بريتشة إساني فاي وان كان خيسنا فاتحة كذا كرانيس وانا دادا كذا كرانيس بيسمو يتكرانيس نعم يلا تنافو فسوف يحاسب حسابا يسيرا وجس اللهم يسر علينا الحساب يعني قرتي دوبان جان يلي واحد والنسان جا واحد دودا نعم تنافو خوني شوف جيرو وان سبت يمتى رسول الله صلوات ربي السلام عليه فاتحة قران آية سورة أنت قران نعم مسلاك وصحابة سا قرتي كي سلاكسن حديث نكسين نتوفه حديث نتوقع قرتي قد إيفا اللي خكنا جاون جيرو صحيح حديثي Kanaafuu inni kanaan barbaachisu namni muslimaa waan akkanarraa fagaachuu qaba. Kanaafuu waa barachuun hedduu barbaachisa. Barbaachisaadha inshallah gaafii obboleettiin gaafatatte ante salaata keessatti shakkiin qabaa itti sheekha. Waswaasaa jira. Saruu kun rukuun kiyya kun sirriitti rukuu godhe. Sirriitti sujuude. Takkaammoo gaasaa suuraa faatihaa qara'ee waan adda addaatu jira jettee mee inshallah gorsuma gabaabaa kannaaf inshallah. duraan dursee namni salaata wayita salaatu waswaasa gartee waswaasa shayxaanaarraa
shayxaana rabbiin maganfachuu qabu ita gartee qaraati dura eega namni tokko gartee dhaabbachuu faatihaa qara'uu si yoo beeyte rukoo godhuu si yoo beeyte al yaqiinu laa yazaalu bishakki shakkiin hin barbaachisu bikka kanatti yaqiinni gartee shakkii nama darbu yeroo hedduu waswaasa gartee ibliis salaata keessatti nama cinqurraa tokko kanaafuu a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim jettee gartee eegaluu qabdi du'aa tana godhattee eegaluu qabdi waan akkanarraa fagaachuu qabdi inshallah dhikrii addummeessii bareeda inshallah mashallah nama salaata harkanillee salaatu du'aa gartee witrii kunuutaa tana gizeen kunuuta godhu du'aa gaafiin duraati jirtu du'aa khaasii ni jirti namni du'aa gartee salaata salaatee witrii gartee tarraa boodaa sarrakaa irraa boodaa takobaa salaatu takkaata waliin salaatu san du'aa khaasiin amma isiin wan du'aa kunuutaa san guutuutiin godhamoo moocinaa dhaabeni taati wanni kasii jirti du'aa tan namni tanuma dandee godhatee dirqama godhatee dirqama du'aa khaasii godhuu qabamoo tanuma dandee godhatee firraa salaatee du'aa ta'ii qabu waaridaa gartee rasuularraa dhufte salawaatu rabbi salaamu alayhi tafeeta godhachuu dandeessi ayyee tole khaasitti tana godhamuu qabaa hin agarree du'aa gartee tarabbitti nama deessu du'aa gartee rasuula islaamii godhe qabattee san godhachuu dandeessi akkas bareeda inshallah gaafin taanis gaafuma bareed tunilleen zikrii gartee gizee namni hirribaa ka'u godhu tana ganama hirribaa ka'an tana sheekh gizee qaylullaa fudhattee guyyaa keessallee raftee gizee kaatu guyyaa keessallee kami godhachuun alhamdulillah alladhi ahyaana ba'dama amatana tuni du'aayin tun namni halkan raftanii subii irra gizee kaatan halkan keessa layliif gizee kaatan qofa ja'a wanni ja'amaan jirtu hin jirtu ayyee wanni ja'amaan jirtu duuti tun hirribni du'a xiqqoo waan du'a xiqqoo taateef namni kuniif quban qabu gizee lafa bikka jiru hin beeku sigalee kanaaf gartee guyyaas rafee halkan rafee yeroo fedhe rafee du'aa tana gizee hirribaa kee alhamdulillah lazii ayyaana baadama hamaa tana yoo jee waa takka rakkoo hin qabu wanni itti nagarre gartee bareeda inshallah telefoonni biraalee